Yabona-ke ngane zakwethu asibe bahle bafowethu, nanka ama-t-shirt amahle ayatholakala ama-t-shirt ngamanani aphansi. Uma ufuna sikudizayinele nje kanje uzoyithola i-t-shirt yakho nawe ube muhle mntakama kulolu khetho la ngo-2024. Sisonke nje bafowethu sibe bahle kanje siyabangena-ke manje-ke yabona-ke nanka amanye ama-t-shirt bafowethu ayatholakala, golf t-shirt noma ufuna wani akhona ngane zakwethu, yonke inhlobo ayikho engekho. Silokhu sibangenile nje bafowethu siyabangena, and then uma ufuna i-order lakho ufake i-order lakho and then usithinte ku-072 9010 837 072 9010 837. Buka nje ngisho ney'ngane ukuthi kumele yibe zinhle kanjani iy'ngane ziswenke nje iy'ngane zakwethu bafowethu ku-072 9010 837. Uma ubona awungitholi ushiye inombolo, ushiye imeseji lapho ku-WhatsApp, ngoba sengiyabuyela bheke nanka namajakhethi siyawathola. Sibabahle ngane zakwethu, yabo ukuthi banjani, sibahle kanjani. Nasi-ke isikhawu lapha sasisithi nje lapha besishaya u-door to door. Lama t-shirt siwashaya ngawo door to door la, siyabangena-ke sibe right bafowethu, siyabonga.